April, please answer my question. Jawab sesuai objek, sesuai nama orangnya. Apir si bangadihin. Kalaunya huruf A, Aktif jiwa sosial, membantu kaum muslimin. kalaunya huruf M, Mun bakawanan rami, rakawan pangurihing. selanjutnya huruf I, Ikatan kampung halaman, peset lahir batin. yang terakhir huruf N. Nih lagi di Palangka, abuhan pacinta paping. Setelah ku eja berarti ngarannya Amin. Bujur banar sana kai akada balain. Dengan mengucap syukur kepada Allahur Rahim pada 27 April pada bulan Ramadan Karim. Kita ucap happy birthday, selamat ulang tahun. Kegasannya sana ke Amin. Pemuda Tajau Landung mirip Inspektur Ladusing. Jualan kiset tua. Kawananmu di Tajau Landung bebasan dalam madihim. Mabruk alfa mabruk, happy birthday my friend. Semua nang bagus-bagus, wish you ada bisnis printing. Jadi imam nang baik tuh keluarga membimbing. Bini ngaran Hanifah mirip lawan Andin. Aduh rahayu terus hingga ke surga langgeng. Jua mudahan gasan sanak amin. Bulan puasa tahun kina Habibi sudah baading. Jua ujar dayak wadahku ada manciting. Anak Amin nih donatur remaja Darul Ihsan Tajau Landung amazing. Mudahan baraja kita terus jadi donatur konsisten. Jadi donatur jua kaina pas dayat kawin. Dengar-dengar biniannya gambaran ayu ting ting. Lebih tepatnya kayu keliling binting. Ya siapa? Ujar jua bang. Tapi masuk apa aja bang? Kata Jolandung parah kan keliling benteng. Hai.